Poštovani gledalci, evo nas na četvrtom spustu ove sezone Garmisch-Partenkirchenu. Vidimo publika užarana i s nestrpljenjem očekuje početak nove sezone spusta. Evo vidimo Bob staza za skijaše upravo u napravi, u fazi dorađivanja. Imamo novog debitanta u ovom kupu, to je Janea Honen, dolazi nam iz Švicarske, nastupa u Arrow SP3 starim Svindalovim skijama, veoma oštre i žustre skije. Tu je i Tina Maze, slovenski adut, još od početka kupa u svojim prepoznativim Tommy Jerry Pink Speed skijama. Tu je žute Kneisel bez vrha, Janea Honen uvijek spreman za dobre partije pruža. I vidimo Prosignol francuskog kreatora. To je naravno za Axela Lonswindala i očekujemo svakog momenta da ova strašna ekipa krene u spust. Ekipa nestrpljenjem očekuje, pozdrav, sve strpljenjem očekuje novi spust i pripremaju se svi. Prvi kreće Janea Honen, možete krenuti. Krenuo je Janea Honen, za njim Tina Maze ide. Janea Honen već ukrštaje rukama, ide i Hermann Mayer. Janea Honen je završio utrku. Tina Maze, da li će uspjeva Tina Maze da se skontroliše? Hermann Mayer. I dobra brzina od 75 čvorova na sat. Poledica je na stazi. Hermann Mayer i Janea Honen u veliko zastoju. Hermann Mayer napušta ovo sezonsko takmičenje. Tina Maze i Axel Lonswindal. Da li će završiti ovu utrku? Swindal dobar na skoku. Ljudi moji, ovo je velika senzacija. Tina Maze kroz završno šipraže prolazi. I Axel Lonswindal ne prolazi. I Tina Maze prizemila se tradicionalno. Poštovani gledalci, kao što vidimo završno šipraže je bilo presudno za Axela Lonswindala. Jedna skija 5 metara od njega, druga oko 1,40 centimetara. S nestrpljenjem očekujemo i evo Hermana Mayera koji će proći kroz završno šipražje kao treće plasirani. I tamo vamo neće, dobro je prošao. A Janea Honen, to su vjerni navijači, publika koji s nestrpljenjem su čekali da se i ovaj spust završi kako bi odali počast svojim herojima nacionalnim. To je taj safety car koji dolazi u pomoć skijačima. Vidimo da je sve u redu i vidimo se sutra na novom spustu, petom spustu i posljednjem spustu ove sezone u Garmisch-Partenkirchenu. Veliki pozdrav od Axela Lonswindala.